USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Kala yang angaw yo kanya? Wala nga yung angaw ng magbagam. Di mo katabi, amo? Nga niya. Nga na disgrasya ni Boy. Hindi ka man nagangaw ang kasta. Ala, umay kamanganin. Ala, mo patpatsin na ta. Umakamanganin. Naangaw da, manong name ko na. Adag birthday nga kabagyan mi today di nga malem, manong name kat napanak, siyempre, kababay mo sana kamapan kat ada awis da. Inawis sa mismo, manong name naawis sa mismo ni Boy nga asawak, itay bigat, ngem nasapa nga nagluwas, tamapan na sukunan di kitay pasahero na, nga itulod na ijebigan. Driver, manong name iti asawak, iti minibus. Ket isod pa ito susarenda at ang lugan at arikalaan ti bus na nga pagluganan da kada kitay lupot nga mapanday lako. Ininto tasyak manong naming dati mat ngaglaklako ak iti lupot, agyanak kada ate Ludi, Lourdes Labayog Yumol manong nami taday dati business da. Ngayon gabuta, adan anak ko nga niriya, adan ton na duwang atawin na ininto ta masikuga, ket piton nga tawen datoy piton nga bulan datoy sikug ko. Iso nga dakla ta ditoy balay manong nami tapno na asikasuwek dagiti taraken ko nga baboy kastamatan na dagiti mula nga nateng agrama maten manong nami iti panangasikasok iti anak ko. Idi manong nami agawid dak ditoy balay ada dimteng nga lugan ti punerarya. Ken idi sagda manong nami ti lungon nakita kag paisugayam sanda nga agang angaw. Na disgrasya ni Boy nga asawa ket natayen manong. Gusto mo na manong nami ti ba nang arakop ko ti lungon nga nangipananda ni Boy nga baysan nga lamis sa bangkay. Hurek la mataltalimudaw nga mapukaw ko ti puot ko manong nami ket iyaw awada nga maragreg ti sikog ko. Gabay ti dahi nga managsangságit ko. Tas sino ti nagsangit. Duan to pa lang titawan ni Ria, ginauna nga anak may sa 7 nga bulan ti adda, nga sikog ko ngem nauwanan ti amada. Natayan ni Boy. Boy, may pinalaman na kami. Lapay, Boy. Tingkay nang ikan, pabagayam ket may salayang nga naladingit, nadagsen nga pasamak, idibiyag ni Vilma. Ni Vilma pabagayam nga taga Ilocos Norte. Partikular dito sa Sungadan, Paway, Ilocos Norte, pabagayam. Nga dito nga lagip, tinapalabas na, kaya dito iti sa kadagitin tayo pagpilian, para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Abril, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babayan kini Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, kendi programa tingalagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimatmaton ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kadakidakakadakkel a premyo. Imagine nyo, takay nga agbiboy atan dito page ni Paring Ray, pakilike, pakishare, kaya nasang kapag nakapagpalo, iti nakapagpalo iti page na pakipalo, kahit no itinto YouTube channel, tingkay pakabuyaan, ito yung video papagayam yun, pakishare, pakilike, kaya kastamatan nga ag-subscribe kayo kuma, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, papagayam. Ni Manong yun, Nemi dato, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, kaya kayo tumatlang ulitan nga denggan, buyain dato yung istorya ni Wilma,
Wano Vilma, iti Ilocos Norte, tapno at atidog, iti ingkay panakangeg, kan na atidog ti panakaiportray na. Na ito yung pakasritaan. Okay ba? Okay, kung ako nakikita, okay, okay tayo amin. Kaya dito madla ituloy, nga iba sa dati ababang nga panakibasa tilagip tilapalabas ni Vilma Garcia. Iti tubo sa dya sungadan paway nga agdamay tangag nanay sa dya pagudpud, dya balawi, pagudpud, Ilocos Norte. Iti balay iti inaunang asawa na, o inaunang asawa na. Nga da sa dya, nga naikamang sa dya balawi pagudpud kapsat. Ken kakayem. Okay ba? Okay, okay ko na yun. Diba naganda ito third grand finalist tayo. Iti pa yaman ken pa parang hawis na kada kayo nga agsurat. Ito na. Third grand finalist. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Luisa. Agyaman akunay iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, tapno mapadasan nyo met ti mangabak, siyempre. Itangal daw papagayam 15 ti pabilang iti bulan ti Abril, Wednesday, Blawan naman nagitiag birthday today ito yung alda, 15. Happy birthday kini Kabagis Benison Ruiz Sr. dito Lubot West, Talinga, Alawag City. Advance happy birthday kini Nana Lita Galam dito Barangay Itbagara. Advance happy birthday kini Sita Delia Matthew Garcia. Advance happy birthday kini Erlinda Estabilio. Advance happy wedding anniversary kada Ruben kini LB Odoondo into Bigat. Yeah? Ruben and LB Odoondo dito Estancia Pasukin. Advance happy wedding anniversary kada kayo. Kan advance happy wedding anniversary kada Dumel Garcia kini Elmi Garcia iti California. Di madaman nga agbiboy kada tayo ita ni Erlinda Pante Rosete dita Jatun Vintar. Astawatan ken ni Erlinda Stabilio, once again advance happy birthday. Kaya dumapay nga madamang agbiboy. Okay? Thank you for sharing. Ituloy ta nga rutan nga ibasa. Iyaw ba tayo nga i-portray dito pagkasalitaan ni Vilma iti Ilocos Norte papagayam. May katlo ngayon tayo pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Abril. Iti program at nga lagip tinapalabas iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ito na, ituloy tayo nga ibasa. Tubuak iti sungatan paway Ilocos Norte manong nemi taga ditoy ni Tatang. Irinto taga Claveria jaya Bilibigaw, Claveria Cagayan dedinanang. Idagbasa akon manong nemi sadyay kami na Claveria nga nagyan ket idi tagtawen nakitipito manong nemi idi anak dedinanang ti may kalima nga kabsat ko wenno may kalima nga anak na. Ti may upat, talima kami kat siyak tinauna natay nga nagpasngay dedinanang. Nagsakit manong nemi, tinasapang nga naulila. Iti ina. Nagmiyag, ti may lima nga anak datatang kininanang, tinaudi nga kabsat ko, ngim natay ni nanang nga nangipasngay kad ko anak. Pito pa lang, hindi tatawen ko manong, nagsakit, nagsakit din di apasamat. Tinasapa kami nga naulila iti ina. Pito titawen ko, kat siyak tinauna, di manutawan tinawa, ti may kadwa, na adi-adi kami manong nemi. Manong nemi ako nga sa bali nga narami dimino din nangawat ti kinapudno nga awanin din nanang. Nagbasaag, naggraduar at elementary, hingga nag-first year high school, kung saan ko nga naituloy manong. Ado nga rigat ti nagpasarak, gapo na nasapaak nga nagbaling nga katulong. Sadyay Los Baños, Laguna, sadyaya ka nagbaling nga katulong, yaya ka na trabaho kiti uneg ti balay. Nagasam nga rigat manong nemi,
Kubi nga kaunay nga naipa ako itirigat, jak pa unay among luto iti. Imbag dadakaro ba mi, ijaya Laguna manunemi nga nang isursuro kanya aging nga adun ti amok nga luto, kat sanak ba na marigatan manunemi nga agtrabaho. Uwan. Upat nga tawin ko dito eh. Ta may iliw kong matan sa paway, ta adan ti paway, dagiti kakabsat ko graman kini tata. Kaya mawang pa'y makabulang ko dito paway, idi adda mangalakan niya, nga kas katulong idi Manila, manong nemi, sunalaing ta naimot da. Naimot da ko nakta, talo kami nga katulong. Pagugudwaan minto, pagbibingayin ti maysa nga galunggong, nga si dahin tagmalam. Uwan. Lining ta galunggong. Gaya po manong name itajak maanusan ti kastoy nga mapaspasamak. Nagawid ako nito Ilocos manong andaan nagsubliak gayim Jalas Banyos Laguna ng sana ko nga nagbayag. Aging ga manong naming nga dam amok nga nang rekomendar nga mapanak ang trabaho iti balay da Ate Ludi. Lourdes Labayog Yumol di Barangay 5 Lawag City. Iyayak pala idi ti may kaduang anak da manong nami ngem kabuta. At naalak akasukat ko, nakabsat kumot lang, intugtugod tak idin manong naming nga mapanaglako iti lupot. Mapanggami kadagitay pagpiastaan, iti Tunggal Ili, dito Ilocos Norte, manong naming, sadya kami nga mangilatag kadagiti lako nga lupot, ready to wear, RTW ako nanda, sa aming tumantan. Lobo, lako, magiging nalaka, presyo. Masirsirpat nak idin ni Boy. Manong nemi. Ta ni Boy kat driver ti kaabay mi ngaglaklako met lang ti lupot. Aging kang inasetgan na kon manong nemi ti maysa nga malem. Kamadamat lako mi manong nemi. Ay, Bilma. Siyak ni Boy. Lobidino. Ngayon Boy latan daawag mo kanya. Bilma. Nabayag ka na makitkita. Dinak lang madmadlaw. Ikaskaso. Ay. Ano to, Bram? Boy. Hanga dito ti pagarabam. Kunan ni Ate Lodi, manong nemi. Umay mo to pa siya rin. Ni Bilma, Diabalay. No kayat mong arman. Hanga dito, madamat trabaho, madamat lako. Kinunan ni Ate Lodi. Kas na nga rin tinapasamak, manong nemi, inaramnak ni Boy. Ay ka manong nemi ang staon itiragsak na idaklo na kisuna. Biyernes Santo manong nemi inawis nak sadyay susugaan pasukin ni Boy tasagad taga sadyay. Gabot Biyernes Santo gaya maumat paglugan ako ng agawid dito lawag. Hapiditan ni Mianak. Ngam saan ka man ng kaida. Ngamiti Sabado agawid ako manong nemi igawid dakmet. Ang kanunas ken nga agawid dak asawa anak kanon ni Boy. Ini may katlo nga nabi, manong nemi nga kaadak sa jay, nagkaida kami kini Boy. Ala Boy, o mga baybayan nagtulahan. San ka may bayan, Vilma? Ipagpatek ka na yun ay. Ikarikin ka, siksikan tulahan. Naipay kong harod manong nemi, ti kinabirhen ko gini Boy, kada iding harabii, manong nemi, uwan. Kat siyempre, andan mapaspasamak kada kami, hanggang may damatan na mga asawa, jepaway. Nag-asawa ka mga harod, manong nemi kini Boy, kat siyempre, intuloy ko latamat, itinagtrabaho, akas kadkadwa da Ate Ludi, nga mapanaglako, kas tamat kini Boy, akas driver. Banong ka, ngayon pa sa ngay konti na unang anak mi nga ni Ria. Kadidi manong nemi, tatimay sang aldaw, Sabado daydi manong nemi, agrobrubuat ni Boy. Mapanda ka no sukunin, di kiti pasahero na, itchay lawag, nga mapanda itulod, isuda jebikan. Idin tataday may imawis ako na, ay, umalato kayo ito, ay, ito numalam, birthday na tayo anak ko. Alawan. Umay kam to, Boy ka no, tumalam, sa paam tagawid ha, manipod mo ay tulot mo nagita pa sa hair mi jebigan, nagawid kan nga dakos, tapno makamakam mo na tayo panagpaala, panagpa-birthday da. Uwan, bakit? Pagdanagan. Kaya di nga bigat, manong nemi na irot ti arakop kanyak ni Boy. Kan, manado kan.
Dungdungag ko na ito asawa. Nakaimimas. Lakon. Idi agparintumeng sa nainagkan ti tiyan ko manong name. Sabi ko mata lalaking to na ito eh. Ha? Tano lalaki, junior. Okay? O inaon anak. Kat ni Rodria. Kat inak mata. Bisituan. O anak. Nagagloko-loko at nang maligatan ni nanang mo ha. Nakon. Nakon. Ibatbatag kayo. Nagsubliman ng kanya kasi inarakop lang. Anak ko ay mingkan. Di mo baybayan ti bagim. Di mo baybayan ti kita nakta. Sige nakon. Gayam manong nemi day din tinaodi nga panakasaritak ti asawak na odin nga panangagak na kaniyak na odin nga panangarakop na kaniyak ken panangagak na iti anak mi. Bigbigat pala kano manong nemi di mapasamak ti disgrasya at kinadung para ti logan ngayon maneho manong nemi ni boy iti paset na iti ya langayan kurimao hampay nakadayo manong nemi duwa tinatay kadidi ng aksidente ti adda iti likudan ti asawak kadisuna mismo pinsan patdan nga maysan nga dalami sa bangkay ni boy 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 apay ka pinanlaon na kami boy. Nakaladladingit nga pasamak manong nemi. Kita do digiti mga anawa kanya kustuna na mga numaragrit sa mo awati mo ti kinabudno pilma ustunan. Apay. Isano kami pa ita. Digiti anak ko wanan ti amada wanan ti asawa kasano kami pa ita. Nakaladladingit manong naming awan tinaaramid ko no diya nangawat ti kinapudno. Imbaglagi din taado ti kitimultulong kada kami kaniyak manong nami pinansyal kada dumapay panakaatibay dan naruna kiniya ati Lodi isuda nga agasawa manong nami isuda di kang runangan ng tultulong kaniya. Aging gangin pas ngay kon ti may kaduhang anak ko nga ni Lodi Ryan. Lodi Ryan, inalakmat lang manong nemi, tinagan ni Lodi Bico, alias Boy manong, lalaki. Manong nemi, itilikudan nga may sak nga single mami. Laban lahing kunak, laban lahing, Vilma, lumaban ka kadagiti panubok. Lumaban ka kadagiti rigat, di ba nagbiag? Saan ka nga sumuko? Laban lang. Ipagpagapom ka na duwa ang anak mo. Laban lang. Iso nga di adan nakam dagiti anak ko manong nami sapsapulan dati amada. At ni Ria idi aw pay unay nakam na tao pay duwana. So kaslasan na matandaan ti amana. Sud ka po nang salsalutsudan dan ko asa din ayan ni tatang. Sino ni tatang? Apay nagiti dadumang bingit at tatang dada kami awan. Di arami dagnakuan manong nami pakitak tila dawan mi nga nagkasar. Dati ni tatang yo, di kasar kami. Ken data di picture mi nakaragsak kami. Dati ni tatang yo, idagbunyag ka Ria. Ngami di kuan pakita ko na di album. Iti pa nakaiban sayag no. Iti pa nakaitabon na. Dati ni tatang yo. Natayo ni tatang yo. Saan ko kadi nga mga halat sa bali nga tatang mi nanang? Saan anak ko? Maminsanak lang nga kayat. Kaya amin napigsak kan panawin ko. Ipaay ko kada kayo. Ikarigatan kayong ikan tinaranyag ka masakbayan. Pinagbasan di kita anak ko marunami siyempre agtaray kaya nakidibaboy kumporme di dati mabaling ko nga aramidan tapno da kwarta. Namamandag basan man amana mapanak maten iti ayanda ate Lodi Lourdes Lodi manong name tapno ituloy ko ti agtrabaho akas kadwada nga aglako iti lupot nga mapan kami tina dumuduma nga ili dito probinsya iti Ilocos Norte ken Ilocos Sur Cagayan Abrapay manong ket numalpas no kan naglaho kami idagas da kun iti paway
Alak tumaten manon makasangpeta alak tumaten manon nemi kay laga, kumpay, tamapan agala iti bugbugek nga kanen dagiti taraken ko nga baboy. Sumangpet tumaten dagiti duwa nga anak ko ang gabot eskwela manon nemi. Ket kang kanayon kayo bagbaga kadakwada. Singsingpet kayo, agsinakit kayo nga agkabsat. Okay ba? At tinulong kayo, kiti karkararag tayo kinapod Diyos. Nga malabanan tayo dagiti adu nga panubok. Laban lang, anak ko. Kadi-karik kada kayo. Itilikodan nga may sahag. May kang kayo tinaranya nga masakbayan. Nagsaruno nga nagraduar digiti duwang anak ko dito'y Pasil, Pahuay, Ilocos Norte. Ket nagbasa da iti high school dito'y nagbakalan na Pahuay Lake High School. Nagraduar da ket nagbasa da ijay MMSU Batangas. Manong nimi bastag kasapulan ti kwarta glakwak ti baboy wano saan ket no manang lodi masabol digit anak ko ti kwarta sa eskwela. Sige. Pautangan ka. May nilot nga may kiskisay ti sweldo. Nadumat nga idi manong nimi dagiti agar-aram kanyak. Ngem saan ko idang yung kaskaso. Adada marigatan ako manong nemi di talaga nga duwadan nga dati college ket idi adda iti third year college ni Ria iti kurso ng physical therapy. Nan aksat nga pala nagbasa. Tumulong ka ka. Tumulong para ti panagraduhan ni Lodi Ryan atin ko. Insardeng nangarod kurso na ngem dagbasa iti caregiver manong. Nalpas na, caregiver na, kat nagraduar maten Lodi Ryan, manong name iti kurso ng agriculture major in animal. Kat may sa isuna manong naming veterinarian. When? Ni Ria, manong naming na ikamang sa Jabalawi, Pagudpud, kaasawa na, timanugang ko, kat ni Perlito Lagundino Jr., may isang nalaing ken na mga isang mabigbig nga mangalap dito Balawi Pagudpud manong. Ket ni Ria agtrabaho sa Jay Solar Plant sa Sambales. Kada iti kapuna manong nemi no apay nga dak dito Pagudpud agsipud ta siya ti makasasikaso kada kiti apukok numan pay darakkeldan. Duha dagiti apukok kada Ria ken ni Perlito manong. Tinauna nga apukok ni Iris Charm nga sa nga 18 di tawen na lipas na iti senior high school kadag first year college ton idinto ta ni Rain Cyril ket para grade 10 nan tumeten palubos ti apo idinto ta ni Lodi Ryan manonemi asawa namet ni Eileen iti dardarat kabugaw Ilocosur ket adda isuna ita sadya Canada siyempre pindas ti biagda tadda di Canada ni Lodi Ryan. Talumat dagiti apukok kadakwada ni Lance Ryan, as tamaten ken ni Princess Zia, ken daten ipas nga ilaing idi April 9 nga hangko pa nakikita ni siya Xiaowi manon nimi. Ket siyempre, naragsakak agsipud ta, nagpindas metlayang iti pamilya abinangon dagiti duha anak ko. Iti likodan nga sisyak laeng tinangisakad iti panag-adalda. Laban laeng Vilma kunak. Nukas nga kasapulanak iti kwarta, ikarkararag kong sapay ko tadumteng. Ket adumat digiti nakasaysi at tumultulong kada kami na naruna manunemi kini Ate Ludi. Wen, kit gaputa hambet nga aglaklako ni Ate Ludi tan sarding nan tinegosyo na tanatayngan maten sa balumot na nakas kanyak insarding kumaten tinaglako manong. Sudgapon nga adak dito pagudbolita nga magkit-kita kadikiti apukok dito. Dito nga rut ti pakasalita akmanong. Kalagyaman naklaunay, tilaing mo nga nangurnos kalpasan nga in-interview na. Sapay ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsanmingan ti biyag, kadikiti padak nga nagdinig kan nagbuya. Tuwing agyaman nga pagaya mo, Vilma, iti Ilocos Norte. Tinapod nung napabagayan, tipod nung kanagan ni Vilma, ket Vilma met lang peso, ng kompleto nga apilyado na.
Vilma Castro Garcia. Castro iso na di balasang na ikamang iti Garcia. Yan, ni sino na asawa na? Boy Baldivino Garcia. Dita susugaan na paway. Susugaan pasukin, di asawa. Agam amuta ka no kini ko ni Florendo Tagupa. Yan, sigon ka ni Vilma. Idin to tada na ati Ludi nga bagbaga ni Vilma nga nagyanan na datoy first runner-up tayo last year ni Mrs. Lourdes Labayog Yumol. Siyot nagububraan ni Vilma. Okay, papagayam kasta ko nakitay. Nabimil sa madlayan, ulitin yung itong buyain kandigen into no aldaw, 12:30 kang kanati alas 2, iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag page. Thank you kada kita nagbuya kas ni Jones Remy, ni Norelin Perdido Tamalay, stabat ang Josephine Stango, Erlinda Pantrosete, ken dadumapay ni Erlinda Stabilio. Okay? Ket thank you mat kada kita dadumapay nga suportar kada to'y page di paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award na pananan tayo kuan di kita dadumang mang suportar kas ken ni Corazon Melad iti California Amante Palting bayaw dati father ni Kapitan Michael Palting Amante Palting dita Hawaii ni Perlito Lito Ruiz dita Kaway Hawaii Remedios Aguilar iti Washington State USA ni Susana Kalunghe tama ba? Kalunghe di La Union ni Ana Pimentel Josephine Estango Ofelia Bagawisan Remedios Madriaga ken ni Aurelio Fiesta Jr. Thank you for watching. Akikita tayo tumanang madamdama para iti Dear Manong Nemi. Iti page nga Dear Manong Nemi. Kita tayo to. Thank you for watching.